Mbak Arafah. Oke, dalam rangka kita kumpul di sini di tempat yang muajah ini musola apa masjid Ibu? Iya, Masjid Al-Amin. Semoga jamaahnya tetap membludak ya Bu. Amin. Tetap kathah nggih Bu nggih. Nggih, niki semakin maju apa semakin mundur? Maju. Maju berarti entek. Oh, berarti sing mingkeng mboten nonton nggih. Kita doakan jamaahnya makin makmur. Amin. Semakin banyak. Amin. Rajin ibadahnya. Amin, amin. Ya, Jamaah. Oi. Jamaah. Alhamdulillah. Ya, satu buah lagu kali ini kita coba masih bersama New Erlita. Juga memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ada satu buah lagu dari kita, Bulan Maulid. Semoga bersama New Erlita makin istimewa.